Kani gadega Pati CTV. Haka Arab Sautrik mentau benai rempang ke Joint Action Committee on Socio-Economic Development. Kalala ikendo yu Menteri Ubakmi yakatnat PWD Roads. Jangka Sarkar Jela u Martin M. Dango. Haka yingsa je u Habarik Point Shillong. Ban pen kemau biang nak benta ban pen bahano ya kesurong ke balas niu pelat nadu kesnong telong pleng ter seduk balan. Kebala pen pomot poman ya kinong ilam jong ni kenhon hakani kasi. Kadai hadian ba nak liang u Martin M. Dango. Ulai tu aki bakatnat PWD keladap mang pisah nak benta kani kesurong kebakat sya kesau klor san polak tengka. Kani kesurong nadu telong pleng haduk balan kejengai kumba 40 kilometer. Bat kahap apo ke Dangar Subdivision jong ke Mawson Ram PWD Division East Castles District. Habis buat kani ka isu, kamdi isu ka fresh. Andre aglade ka isu ka ba ngilayai dawa nak sorka, nagawi ka sorka sebagai pat. Andre ka ba ni panpau ha kani ka po. Buat kita ka jingkaman kolong ba. Nagaliang jong PD Minister Master Shri MM Dango. Ha kani ka kap ko manta. Washing care, but pula paru sanction. Habis berketika sorok ke jongi, kemudian ada trompleng, ada balat. Tinggi semua banai kulai kerpang ya minister jadi, memang danggu bah washing care do isu. Kani gadega Pati CTV.